Washington Mizo News March nili sang ni somni patni chanchin thar lo ngai thlang u apuang tu Florence chakchwak chanchin thupui te President Biden chuan US po in COVID Shileng kan kalper to ati White House in guest man kai chho lo zel dan tur angai to mek Taiwan le US general na ti nge zel ani Russia le Ukraine in dona alakal zel Mizoram chapchar kut man ani US in ASEAN submit a thleng do an min aw hlai choi moi nan cheng billion chuang man ani sipai le mi puite in dona chanchin kim changzo kin CDC soidanin American za somkwa in chunga maswa anmamo to lo atia ma se state ten khata chuan maswa nge tur dan an na hlip lo COVID case hi karkalta changin za somni panga in atla thlato a January thalai hola Omicron ashan lai tang phei chuan za somkwa in atla thlato ani State of the Union thucha a khan President Biden chuan American mipui za a somsari panga in vaccine anlak to awangin le COVID wanga damdoi in omza a somsari pasari in atlak niam to wangin COVID shileng hi kan kalpel chan to a tuna chuan maswa po kan da bo theya office te po kalin sikul te po kan kalchan le thei to ti in a soi lockdown nei ngai to lova COVID shileng control dan tur a soi zinga Pfizer a Paxlovid course millions so matang somni a order thu asaya FDA in COVID nei nuwa in enkol zuina damdoi zinga athaberni in asoi ma se Pfizer in mamo ang tok an siam chwa thei ri lo thu asoi bok White House thu chuak wang tu Jen Psaki chuan Russia and Ukraine runa wangin gas manato watia President Biden chuan Russia ne na tang tui al thei lei to lo na tur kong adap meka White House Council of Economic Advisor Cecilia Rouse chuan option chi sang en ani mek thu asoi chung zinga pakhat chu Iranin tui al thei tam zok hral chwa tir ani a Russia hi khovela tui al thei zuar chuak na saberni in ni tin barrel million nga vel khovel ram sang a hral chuaka za a somruk vel chu Europe khomwala le za a somni China a ashalani US po in tui al thei amamo za a pathum hi Russia ne na tang alei china AAA soidanin nimin March ni thum khan atang pui thu in gasman galan khata dollar thum le sen somriat pali ani a reilote a khopui liana chuan dollar nga ani thwai mithiam ten an ring ani President Biden natir Mike Mullen le a ho te chu thochan ni khan Taipei an thlenga thole ni khan Taiwan ram mi poimo tenen in hu in muan na le him na ba ka thu poimo tak chi sang an soin anin koma March ni sang ni somni pani khan America Foreign Affairs Minister Louis Mike Pompeo po ashan pa in Taiwan atlo a Taiwan President Tsai Ing-wen ngayin alo huaka Mike Pompeo hi China sarkar ding lai hel zong tak ani a China ram chanchin bulian pakhat phei chuanin mi bum mang ti in asoi hialani President Chai chuan Mike Pompeo chu Taipei khopuya President House a komin heile chen Taiwan thlop zonga adin thatawangin lom thu ashila China sarkarin Taiwan mel tai zonga amit alen lai takin USA chuan palai tirin Taiwan ne na in kung kaina het alo nei pui me kani Europa nuclear power station lianber Ukraine ram Zaporizhia chu lak tumin Russia in abe na lama kang mei chwaka ma se thil poi a thlen ma in kang mei thel ani thu Ukraine in apuang wa in hian NATO EU le G7 na diplomat ho Ukraine le Russia boina chingfel tura malak le dan tur an soi ho Russia chuan chanchin tharlak khom na BBC Radio Free Europe
Radio Liberty Russian private จันจินทาร์บชวานะเมดูซาเล German จันจินบู Deutsche Welle เตอัน Facebook เนนอับล็อกตีอับวาง French President Emmanuel Macron เล Russia President Putin จูมินิตสองประกวาจูโฟนมังอินอันอินเบียอันอินเบียโซฮิอัน French President Macron จวนอัจฉริยดินมุนอัตแห่งดอนตานิดอัตตีรัสเซียจวนอารมชุงะจันจินดิกเหลาเทดารตูจูกุมสองปังอาลุงอินตังตัวรัสเซมเซลตูรินดันทารัสเซียมารัสเซียลักาเซงชันติตอบจงะโรลชวาเตปอปอยซาเตลมจอยตีรินอันนี้ปากะลุงอินตังตัวรัสเซมอันนี้เซลต่อดอนปกันี International Atomic Energy Agency จวนอามุนปอยหมอเดวอินราริงตูรินตีnuclear power station ประคัดเจ้าปอบอมฟูเล่าเซเหล่าอมเลโดนวางินสิรุกลาเบนะติตอบตูระเงินนะอันเซียมบอกยูเครน President Zelensky จวนรัสเซียเกเป็นติตอบตูริน EU อังเงินไชน่าไก่ชวาย Asian Infrastructure Investment Bank จังอินรัสเซียและเบลารุสนาติดต่อปนีไชน่าจวนยูเครนรามา Nuclear Power Station Building หิมนตูรินกิลตินจังโรลชวาเวเมียลนิมินายูเครนและรัสเซียอินเบียกนาจวนขบวิชูงจังรัลลันเตอินสเซงเทนะกงเสียมเรมอันติดลางมาเซอินดูติตอบลำหอยอินเรมนาเอโรอมโลเชนนิฮีขบวิชักละมามิชิงเจนนั่นแหละสิกุลลารัสเซียสิไปเต้นมีสมทุมปทุมอันกาพลุมUS และ EU จวนยูเครนรัลลันมักตะด้วยจวงเตตัน temporary protection refugee นี่นะอันเสียมสัก Lukoil company Russian oil company เลียนจวนยูเครนดูโลอวางินอันคารี Tech company Yandex ปออิน New York Stock Exchange อันเตลเทโตโลอวางินอันคาร์ไม่เททูอสวยบอก China ตา Asian Infrastructure Investment Bank ปออินรัสเซียและเบลารุสเนนะอันอินซุมดอนตนนะอันติตอบ Soviet State นิตอทินจอร์เจียและมอลโดวาปออิน EU อัตเตลตูรินดีลนะอันเทลูด Beijing Winter Para Olympics ฮอนอันนี้รัสเซียและเบลารุสอินฟิอามีเตเตลพัลอันนี้เรามิโซเตกูดปุยบิกจับจาร์กูดจูมาชนิลีสังนิสมนิปันนิเซอร์ตอนนี้คานโซนุนเซมอยติทุปุยมังอินมิโซรามามันอันนี้ชิเลงวางินมิปุยตั้มตักปุนคอมอารมจางโลวาไอโซลบิกาจวนวานปาฮอละจับจาร์กูดฮิมันอันนี้มิโซรัม Chief Minister ปูโซรัมทังละจูกูดปานีอิน Art and Culture Minister ปูอาร์ลเซอร์เลียนจูกูดแทงตูอันนิทงกูดปาเล็กกูดแทงตูเตนทูอันสวยบากะ Central YMA President ปูอาร์ลลเฮตปออินทูอัสวยไอโซลวานปาฮอลาหุนมันโซเวเล virtual program มันงาลนี้อินน้ำลามจะช่างและใจเทียมเตใจวิดีโอจูทีวีและ YouTube Channel ละมาเป็กชวอันนี้มิโซรัม State ช่วงDistrict Headquarters ช่างจับจาร์กูดฮิลิมตะกะมันอันนี้บอกจับจาร์กูดอันนี้วางินมิโซรัมมีปีตะจวนมิโซทวามอันนี้เบลนัสลอมเลทั้งทาร์เตะโซนุนเซมอยรินอมนะตินุนเซลอเบเซอมเลอันนี้ School Education Minister ลัลชันดามาราลเตจวนมิโซรามา Academic Session 3 April สังนิสมนิปนิยจังอินดานปางายินสกุลฮอนจันตุมอันนี้ทูอสวย Education Minister ฮิอัน March นี้นิงานิจานคาน Assembly Session นะ Demand สวยเฮานะอคายคอมนะกุมิน April ทาจังอินดานปางายสกุลกัลจันอันนี้ตัวทูอปวางปัทยานินจาอ่างยังชีโปฮิอันเกียมลำอปันตัวระกันง่ายเอพริลสกุลกันจันหุนาจวนออฟไลน์นินอปางายินสกุลกันจันกันตุมโตอันนี้ฮัตตี
lal chan damaral te chuan nu le pa te zirtir tu te le zirlai te in buat sai ila hri ala lengang ma se SOP vong tha in thataka zom chungin kalpui kan tumang atia April atanga sikul hongchan turin Chief Minister nen an soi dun thu a soi bok Minister chuan Education Department chu COVID-19 shipui tuar ber an ni thu soin zirlai no pang nuai thum deuh thaw class kal chak em kal thei lovin attend pay chu uniform la reng lo sikul kal chan turan oma Paul som paslim Paul som pakhat Paul som pahni te po class kal mu mal lovin college zom te po angai don to ani atia online class kalpui nima se internet thattok lo awangin tu thu asam lo ti tur mi somni panga higher secondary skula mi pahni anvain mi somni pasari chu board exam turin kanwa mansak dan pangaya chuan pol kwa emo pol som pakhat emo registration ti angaya ma se kum khat chawin registration kan siam saka board exam an nei ve thei hi kan lom hle ani ati lalchan damaral te chuan a thlonin zirlai sing kwa le zariat somthum panga hna uniform an pek thu le zirlai bu sing kwa sang kwa zali som kwa pani an sem thu te CSS hnuaya hindi zirtir tu mi zariat le paruk an lak to thu te kum sang ni som ni pani ni thuma tangin no pang mit chak lo te tan horop lian big zirlai bu an pek tur thu te pol ruk le pol ria zirlai buthar supplementary reader mizo thil le zia hriat theina tur zo nun ti tel thar ani don ti thu asoi bok kan ma loka March ni somni pariat le ni kwa anei tur America ASEAN Summit hrai tu poimo te in mu khom na a Myanmar ai o palayatan politics a in manglo som ani tur thu US News chuan puang Washington Mizo News masalama kan puan to angin thunei na pong lak tu sipai council in ASEAN kalphung dan bo chiat anei awangin he in to khom na a hian atel theilova achul dana zira shem antum ni in US Foreign Affairs Ministry lam thunei tu pakhatin asoi chuti rwalin Myanmar ai o palai politics lama in nam hnoi lo an ko tur chu tunge ti chiang taka puan alani lo nei piro khopuya thunei na pong lak tu sipai council lalpa min ang hlai chibai buk na hun man ania hemia tan hian cheng billion chuang man ralani he hun man ani nu hian aram pum hwa pin kol petha akal thalo hle mei nei that lo awangin yang go mandalay le khopui sang khosak a har sa zwal hle a khopui in sang lama cheng te phei chu tui an pam thei lo awangin tui ngai ni po an nei nual to ei rel na na kol petha mang an tam to awangin chum hlei thei lo te po an kat nokani Electricity and Energy Ministry Officer pakhat soidan chuan tun ni pui chawatang hian nei pido khopui ti lo rampuma mei kalchok tir tura thupek an ni a darka ruk dan zela mei an nei chok to don ani ati Magwe region gan go bial khoparuka cheng mi somni pani te chu rong takin sipai ten an thata kan puan tak khoparuk te po an hal February ni somni paria ta tang khan March ni thleng heng khwa hian sipai lam hi lutin rong takin an che a mi somni pani an tha te hi khotwal mi pa ngai mai an ni hloma in an hal chia thi zani chuang zetani yo ram ral plan chan pui tu pol YRCIDP 10 kho hal sak tok mi pui mang ang te chu thei to pa chan pui na pe in an buai pui me kani Falam township chunga in som paruk khwa
do tek chu march ni ni sang ni som ni pani khan sipai ten an hal sakti shia tani hemini hian CNDF ten nen anin do nge a sipai ten an khwa an hal lai hi rala tang thingkung alonin an thlir ringot mai ani nemin march ni thum ma po khan halkha khwa veng numbers ani somruk paruk chu sipai lam hian lai puin an kapa in pathum lai achia ama chuan hetianga in hal tu hi anni lam anni lo thu soin sipai thupwang tu brigadier zomin chuna chuana soya chin state chunga khosang sang in sang chuang set an hal to ani mualzol hakhale tanbule yanji ang komite ram hnuai lama ral tlan ho chu mi thanhem ngai te malak na in sanmiu a mi zale som fwai thlen anni Myanmar ram buaya wangin sipai firfiak ten khosang sanga boina an siama heng khopali mualzol hakhale tanbule yanji ang khomi puite chu sahim na tur zongin ram hnuai lama an ral tlana ram hnuaya chuan ele in turte ahar sadba ka nun phung a khai lak zwal em bok nen ko shan chen khat le mi thanem ngai te malak na in heng ral tlan te hi tahan le sanyo lama hruai an ni thina march khathara hian sanyo pi ka ral tlan hruai run pui nein mi za le soman tling to a hruai rem chang chia lo ram hnuai lama lan ral tlan me kan ombok ti kan palai na soi ral tlan zinga hian rai puar ba ka no sen pom lai nei an om nual boka an lainat om hle ani kale township chunga mi puita na ding police KPS ten kumin sang ni somni pani February thla chung hian rihlo ke somni panga manin mi pathum an zwar lai ngei man nein natakin an shema rihlo tilai mi somni pani po intiam kamna nen an nei tirani kumtling lo pong swal case pakhat an chui chhuak poka khotinin kho laneya in opna akal tluan theina turin khosom thum pathuma lutin ma an la a CDM lut police pakhatin aron zoma midang pani nen anin bepop theya KPS te hian kale township chu mi puitan an mani pualin ma an la zel dona an malak na te chu mi pui hriat tir zel an tumbok ni in Voice of Kale Facebook page kal tlangin an puang hei zong hi veina chanchin thar kan puan thei te ani a ngai thatu te zong zong te na lom thu kan soye